барои чӣ вазорати фарҳанг дар чунин ҳолатҳо дастгирӣ карда наметавонад? барои чӣ мо метавонем маблағе ки мисол ҳаст мо барои раққосаҳою сарояндаҳо ин чизо маблағ пайдо мешавад каме беш, вале ин ҷавонҳоро чаро дастгирӣ карда наметавонад? ва барои чӣ намояндаи дар вазорати фарҳанг ба фикрам ҷавонҳои зиёд ҳастанд кор мекунанд? хуб шумо коратон зиёд аст, сардори управления он касам корашон беҳад зиёд аст. пас чаро ҷавонҳое ки дар вазорати фарҳанг кор мекунанд шумо онҳоро таъкид намекунед, намегӯед ки ҳар рӯз мана фалон намоиш аст, рафта бубинанд? дар алойдагӣ ман медонам, шахсияти шумо медонам ки шумо воқеан мехоҳед як чизе кардан. ман медонам ки хеле одамо ҳаст дар вазорат. хел нест ки ҳамаи мо мебинем ки вазорат хел намегӯ. Не, хел нест. ман умед дорам, ман боварӣ дорам ки дар вазорат одамое ҳастанд ки дилашон месӯзанд. вале куҷои иллат аст ки барои чӣ намешавад ҳамин? чӣ ба масалан ин театра дар репетитсияҳо ҳазорҳо соат беҳуда светаш месӯзанд. ман худам дар театр ман ин чиза медонам. барои чӣ 5 рӯза кард? барои чӣ як рӯз? хай биё худат вай карди, биё ман якбор бинам. ҳамин омаданатон ман боварӣ дорам ки ҷавоби аксуламалӣ мегиред. ва ҳамин шумо бо як чизи тела метиҳад ки мин баъд гӯям ки ҳамин вайсоба бодорем ки хай ман яъне дилгармӣ оҳиста оҳиста пайдо мешавад. агар мо шуморо баъд гӯем, шумо моро баъд гӯетон, ман фикр мекунам ки намешавад. ҳамина бурда расонед ки мо масалан ман 2004 дохил шудам, 2009 тамом кардам, ҳоли як сом ба оилаам наовардем. ҳоли падару модарои ман, зани фарзандои ман ҳоли ҳам мехӯрунанд. ман яъне медавим ин тараф филм мегирем, азбас ки вай намеша филм мегирем. филма моям нимкола аст, театра моям нимкола аст, худа моям нимкола ҳастем. ина ҳамина як бор бурда расонед ки ақаллан ҳеч чӣ накунанд, просто муҳаббат кунанд. гӯянд ки эй ту ахмоқ шуди, ту театрата 5 рӯз ба ин ман дар ҳукумат ҳам кор мекунам. ман ин чизо ҳамеша медонам. имкон дорад ки 5 рӯз тиян ин ҳеҷ кас бовар намекунад. шумо ҳозир 1000 пардакош кунидам худатон ҳам медонед, мо ҳам медонем ки ин имкон дорад. охи мо ҳаминҷо иштегиҳо ку ҳамаш фарзандои шумо, фарзандои пагоҳ ҳастем. охи пагоҳ мо ба бачаҳо баъд аз 20 сол мо ба синни соли шумо мерасем. шумо нафақахӯр мешавед, дар кӯчаҳо во мехӯрем. мо агар дилсард бошем, мо агар худамо кӯшиш кунем, бо пул одатем, бо пагоҳ чӣ мешавад? пагоҳ баъд аз пагоҳ чӣ мешавад? ҳамина муҳаббат. ин ба худо ман бадбинӣ надорам нисбати ва ман медонам ки дар унҷо одамое ҳастанд ки месӯзанд. ман дӯст медорам вазората, ман ин фарҳангам ватанам дӯст медорам. лекин ким куҷода, ким ки ҳаст, ким чӣ иллате ҳаст ки ҳамуна ягонтаи мо сари нӯгаша намеёбем. ҳамина бурда расониди илтимос ки мо ва ман ҳаминҷо иштагиҳо аст ку мо худамои бепадар ҳис мекунем. мумкин падарамо бошанд, мумкин ва ё гӯям ки фарзандои мо ҳастанд, лекин мо худамои бепадар ҳис мекунем. ҳамина бурда расонид. фикр мекунам дарди ҳамаи шумо аст. дарди шумо ҳам ҳаст, дарди ман ҳам аст. лекин гап дар сари он аст ки ҳеҷ гоҳ худатона фарзанди бугай надидед. ҳеҷ гоҳ шумо фарзанди азиз ҳастед, лекин шуморо ба ҳамин зиндагии ҳамин калон ворид карданд. шумо акнун бояд худатон мустақилона кор кунед, забон ёбед, маслиҳат кунед. зиндагӣ мубориза аст. ҳеҷ кас ҳам ту мебиёд биё ҷураҷон анамина вай гир вай кор кун, ин хел нест. шумо бояд аллакай ҳамин синни соли 25-30 сола ҳастед, 20 сола ҳастед, ҳамин чизро бояд нағз дарк кунед. шумо дар як ҷодаи вазнин, ҳамин ҷодаи интихоб кардед, ҳамин чиза ҳам бояд ҳис кунед. ҳама чи аз худатон вобаста аст, аз нерӯю қудрату равонии худатон. агар ҳамин чизо дар хафагию ранҷ меранҷед ва шикоят мекунед, донед ки оянда надоред. бояд
одам устувор бошад, танҳо устувор, ҳамон одаме ки бақувват асту чист, ҳамин чизо барои вай албатта саду монеаҳо аст, лекин аз ҳамин саду монеаҳо ки гузаштед, шумо мард мешавед, эҷодкор мешавед. мо ҳам қудрату вай бисёр надорем, лекин албатта вазорати фарҳанг кӯшиш мекунад ки ёрдам кунад, дастгирӣ кунад, лекин ба қадри вай меёр. ӯ чизе ки гуфтед ки бовар кунед ҳамин театр намедонам 200 000 ё 300 000 план дорад. вай муовини якум вай кардаги жёстки талабот гузоштаги, агар ҳамин иҷро нашавад рӯбарои аз кор озод мекунад. ин пул дубора куҷо мерад? метавонед як бор гардиша фаҳмем? Вазорат мерад, аз вазорат куҷо мерад ин 200 000? 200 000 ҳеҷ гоҳ ба вазорат намерад. куҷо мерад? вай дар дохили театр мемонад барои харидории ҳамин ободии ҳамин саҳна, допустим, ё харидани чароғ, ё намедонам то ин ҷавонои талант набошад ин ободӣ ба ки лозим. так что ин пул ба вазорат умуман намеравад. аз бюджети давлат ҳамасола дар ҳудуди то бакиам 1 миллион сомонӣ барои ҳама театрҳо ҷудо мешавад. ин маоша имчи ин даромаде ки ба театр аз фурӯши билету ҳамин намоишномаҳо мебиёд, дар театр мемонад. як тим ба вазорат ҷудо намешавад. ин ба манфиати коллективи театр асту ҳамон ҳамин театр аст. чунки ман як бори дигар гуфтам, ҳамон кризиси ҷавоние ки ҳаст, ин вазъияти ҷумҳурии мо медонед. мардуми мо бисёраш қувваи кориш дар россияи дигар давлатҳо кор мекунанд. ин ҳамаш аз дасткӯтоҳӣ аст. лекин ман фикр мекунам ки баъди 5 сол аст, 10 сол аст, ӯ ҳолате ки 10 сол пеш буд, нисбати 2004 хеле пешравӣ шуд. кадрои ҷавонам омаданд. бовар кунед 10 сол пеш умуман инҷода як вайрона буд, гӯем шояд бисёр гапи безеб аст, лекин чандон хуб набуд вазъият. ман умед дорам ки баъди 5 сол 6 сол 2020 агар вохӯрему насиб бошад, фикр мекунам ки як театри дигар мешавад, як таҷҳизоту як معلم درباره همین دوام موضوع تولور گوییم. اگر که ما اقلا گفته میدن برق صرف میشود آب و این از روی حساب کنه که هر کس همینجا داره، یعنی که شوچی گوییم شوچی که همینجا داره، از روی همین پول برق و پول آب اگر که ما تیم هم خیلی خودی برای اجاره رویگاه بوده میتونه اقلا برق و آب خاطر روبارو داده اینجا شوجمشید اینجا اما روباری اینستیتوت هم روباری دانشکده هم روباری تئاتر هم اینجا یک چی نمیرسه. موقع گراجدانی هر ریسو موقع انسانی موقع انا ما این روز بحث که کردیم که هویت ملی انا ما دلسوزی این در اساس چی میشه؟ در اساس همکاری. واقعا معلم وقتی که همون مهمانای ما اومدن گفتند که ما هم خیلی گفتیم تولور نداریم، ما مجبور در موزه شهیدی میگذرونیم، در جای چیزا یعنی که تماما به تئاتر نیم فایزه مونان نیست، ما علاج نداریم میگذرونیم. اونو گفتند که چقدر است مبلغ، خلاص ما پرداخت میکنیم، باور میکنید زمین نکفید که ما در همین قدر ما شرم چیز میکنیم که آخر از کیم کدام تماما ما نمیدونم یکم رو چیزی میدونم پول میتیان نشد. شما اگر گمان کنید که ما هم رویم و همه خیلی کنیم همه چی میشه نه اخیر. مشکلاتی که در جهان هست همون چیزا اصلا باید رسیده روند و با وزیر است و کسی است با نماینده کمک برای دستگیری برای ما باید باشد و همین باید رسیده روند مهم برای ما همین بود. کسی که میاد برای ما این مهم بود. نوازی میاد بسیار خوب میشه. بعد پرابلم‌هایی که هستن برای جوانو، برای اکتورها، برای هنرمندان و برای این جشنواره آزمون نگاهی نه، برای این جشنواره اون پرابلمات سر تا پا زیاد است و هر یک باید در اینجا گفتن مثلا شرط نیست برای که به همه معلوم است که چه پرابلم‌هایی
از همین چیزی کمبغلانه، از همین چیزی که مثلا جمع شدگونه که بچه‌ها هم جمع شدن، خودش معلوم است که پرابلم جوانان چیست. پرابلم جوانان این دست نگرفتن دیگر کسا است. دستگیری از طرف بالا، از طرف همه طرف دستگیری سست است، به نهایت سست است. چون که وقتی که دیگر نماینده میاد یک مبلغ تئاتر پرداخت کردن نمیتونه. این برای ما وقتی گفتم که نماینده دیگر فستیوال مثلا نروژ آمد و ما را دستگیری کرد و کمک کرد برای مثلا تئاتر گرفتن، این برای ما یک دهشتی بود که من خواستم زمین که فهمم بدونم که سیرانا این خبر میرسه در نروژ که همین مبلغی که 5000 تومان برای همین تولار شما سپردید کی این پرداخت کرد؟ نروژ این چیزی امیر گفتنی شخص بود، شهروند ایران بود و رئیس فستیوال رومی در نروژ است و همون ایران پرداخت کرد و این برای من خیلی سخت بود که این سیرانا خبر میرسه که جمهوری اسلامی نتوانست 5000 تومان پرداخت کرده برای جواناش، برای آزمون نگاهی نه و این حتما میرسه. این برای ما سخت بود، این برای ما پس دادن. مثلا من نمیخوام که جمهوری ما در دیگر دولت باید پس میاد برای جشن ما میخوام که مثلا وای می اومد میدید آزادی، میدید مثلا جای تیار، میدید برای درس گذراندنش، برای مثلا مستر کلاس گذراندن، این میرفت و این برای ما سربلندی بود.